Olugendo olwayebemberamu omulebezi wa Nkole wa Katano Associate Professor Fred Sheldon Mwesigwa lwatandikira Nyamityobola akanisa. Bwe twenda kusiima amaani g'omusharaba ni mingi. Gwitu gwa Nkole ayemerire akanisa ye era Nyamityobola Barabamu Bus Park town ragati bahendera omuchaye chakacheka. Reverend Canon Abasa Edson obunomuhanda g'omusaraba mwena ntubera church nitwijuka ekimukama witu yatweire ebisaraba mwena nimukireba nituleta mwena mwize mukatanise nitwe Omukutambura oku eshara no kweshengereza byaba nibikorwa. Omugande okutambuza omusharaba abwambara Archdiocese kwayebemberamu Father Didas Kasapuri bwana mukuru wa Uganda Matters Parish. Narwo mucyaro bamujema kwekorera omusharaba amukuratire Stakaza nonga tulimushara we shall rejoice when Christ is eventually risen from the dead. Warazoche wetaterwa tukashemerwa tukeshongora katestagoro Kristo nawe yazoka. Naye okuvayo ne beetaba mu kkubo ly'omusalaba kitegeeza nti okukkiriza okw'abantu b'ekitundu kino kweyongedde. Abwa TV West ndi Ssenyomo Gideon na Sengendo Abdul Karim.